Pa prvo što bi uradio, to je ukidanje finansiranje stranaka iz čitavih budžeta na ovom produkciju. Broj 2. Besplatno školovanje za svu djecu, nebitno da li su roditelji zaposleni, da li nisu. Veća briga o socijalnim slučajevima koji imamo, nažalost, sve više i više u našem gradu, a niko o njima ne vodi brigi. Za porodilje, za svako rođeno dijete 200 konvertibilnih maraka opština da daje i povećanje dječjeg doplatka na opštini Maglaj. Ako je u Sarajevu hljeb marka i u Maglaju je ista cijena. Zašto da u Sarajevu bude veći doplatak nego u Maglaju? Pa nažalost, evo u nas u Bosni i Hercegovini svi vi su omlada odlazi i omladna je kaže naša budućnost, ali tada budućnost ode. Sutra će ta budućnost nažalost biti prošlost. Mi se moramo boriti za našu djecu koja ostaju. Ali evo, nažalost, sve manje i manje nade u Bosni i Hercegovini. Treba dovesti investitore koji će ulagati u opštinu Maglaj. Firme koje će se otvarati, a ne samo da prodajemo. Dajte da nešto proizvodimo, da zarađujemo poslu grada. Nažalost, odlazi na sve sposobniji, kad krenemo od doktora pa nadalje. Sutra nas neće imati niko liječiti, ostaće samo nesposobni. Evo vidimo da naš grad napusti godišnji najmanje 100 porodica. Pa da pitamo opštinu, da pitamo vlast u državi, čemu ovo sve vodi? Pa evo, nažalost, u nas u Maglaju i u čitavoj državi sve više zaposleni podobni, a ne sposobni. Trebamo zapošljavati sposobne ljude na funkcije za koje su sposobni, a ne one podobni. To je, i trebamo svu omladu zaposliti, nebitno na stranačku, vjersku ili bilo koju drugu pripadnost u našem gradu. Nekog smisla i tako. Pa evo vidimo, prvo se uzeti Stari grad u obzir, gdje mi u Starom gradu nemamo ni jedne trgovine, nemamo gdje uzeti običnu flašu vode, kamo li šta drugo, sve nam je zatvoreno. Faktički nekad što je bio glavni dio grada, sad ga nema, je li tako? Jeste, to je sramota kada dođu turisti i dođe neko, nemaju šta uzeti u Starom gradu. Na sve je pozatvorano, grad je lijep, a treba vratiti zlatni sjaj našem Starom gradu. Otvoriti trgovine, otvoriti nešto gdje će se prodavati, a dati ljudima da otvore da radi godinu. A ne odmah udarite porez i poticaje neke gdje ljudi nakon mjesec dva zatvori. Treba im to dozvoliti da rade jednu godinu, pa onda da počnu plaćati poreze i tako te obaveze. Pa grijanje se lako može uvesti jer donacije postoji. Samo treba vlast koja vlada zadnjih 40 ili 25 godina ovim gradom da to nešto uradi. To se mora isti preko natronke i preko takvih stvari, a donatori sigurno postoji negdje. Samo i treba pronaći vlast koja je za to zadužena. Poput naših načelnika koji će biti, da li će biti ovaj ili onaj, ali to se lako može uraditi. Pa evo uzeti ćemo broj 1, opet ponovo Stari grad, nažalost, gdje su nam odvukli kotenje, nemamo gdje smeća bacati. Sada naplaćuju u svim opštinama su kante za smeće besplatne, a u nas u Maglaju postoji, ja mislim, jedno 15 maraka, takvu informaciju ja imam. A treba napraviti neku drugu deponiju van grada što dalje. Da se ne zagađuje grad i da to smeće što dalje ide iz našeg grada. Pa upravo tako neki dan sam putovao za Vlašić gore, imao sam ekskurziju, gdje smo, nažalost, naišli gore prema Natronski, gdje su putevi zatvoreni. Ako se radi, treba uraditi jednu stranu, pa kad se taj put otvori, znači sposoban je za rad, onda da se taj otvori, da se pokrene drugi koji treba da radi. A ne zatvoriti obavljati, to ima samo u našoj Bosni i Hercegovini, nema više nigdje.
imamo kakvog znaka da je ti putevi da se rade, da su zatvoreni, tista. To je samo tako zatvoreno, nikakvu obilježja, ništa, nekad uvijek gore vraćaj se nazad ili čeka. Pa ja prvo da pozdravim sve naše građane u Maglaju, širom našoj opštini. Pa naš je program, evo pošto sam naveo prvu tačku, ukidanje političkih stranaka, doplatak za svu djecu, besplatno školovanje za svako dijete, za majke porodilje da se daje do 200 maraka na svako rođeno dijete. I svi roditelji da imaju pravo na besplatna dječja školovanja i da imaju svi dječji doplatak. I što više zapošljavanje mladih, sposobnih kadrova, a ne oni podobni koje podoba koju stranci, da li to bili mi, da li bio SDP, HDZ, trebamo gledati ako je čovjek sposoban, nebitno koja je vjerska pripadnost, nebitno koja je stranka ili nacionalna pripadnost, treba zaposliti čovjeka, mi smo svi isti i svi trebamo omladna da radi, a za naše borce koji su već godinama na birovu, nažalost, ljudi koji imaju i 50-60 godina, ali su na birovu, nemaju nikakvu ni dana staža, ja molim državu, molim predsjedništvo da uvedu neki zakon da ti ljudi sutra kad ostari napuni 70-65 godina starost, da imaju ko neku penziju, pa makar to bilo 200-250 maraka, ali da je redovan, jer taj čovjek nije kriv što je godinama na birovu.